somebody to lean on. I pozdrav svima ljudi, sa vama je Kamija, danas igramo na Balkan Ecstasy. Kao što vidite, imali smo prvi ATC, ali sam bio zaboravio šifru i to. Inače, najbogatiji sam tu na server, ima $750, šalim se. Znači, rentat ćemo ga na 5 minuta. Idemo engine, jeli? Jeste, evo. Kaj mi da lahko uzima ključ, pokušava da upali motor. Vozila marke Fazio. Sada ćemo otići do opštine da vidimo kako ima dobar posao za meni. Da se noćas ubijemo od rada, da bi sutra imali za neko auto, nešto. Tako bi nešto kupili, tako. Čuo sam da je dobar server, ovo samo mi se ne sviđa što nema skilla. Auuu, vidi, ovo brate zlati, konzum. Vidi ti kako si ja i Pa vidimo se kada dođemo do opštine. I ljudi moji, evo nas kod opštine. Kao što vidite, fino ovdje ko follow odrađeno, prođeš i izglaciš se cilj. Evo ima neki za kaj boss, pozdrav za njega. Ćao. Ovdje imate za penziju, VHRTC, ORG Kik, kupi pasoš, otkaz, plati kaznu, državljanstvo. Snimam, izvini, posle ćemo pričat. Sada ćemo, jeste, bravo. Do biro rada treba da odemo, tu treba da odemo da bi se zaposlili. Znači posla za Sacir Zebra. Gle, ja to vam mislio da ga pokupimo i skida s motora. Ali ajde, sad ćeš brati trčiti. Znači, ovdje ću ostati da igram dugo vrijeme, pošto gledam nema niđe servera za igru. Sve se nešto zatvara, zatvara kako im se ćefne. Snimat ćem ovdje, bit će zabave svačeg. Inače, kao što sam čuo, admini su vrlo dobri, ne zatvaraju ono kako im se ćefne, ako se naljuti i to. Upozorete fino, neka na neke servere kaže sprdaš se, oni to da džiluju. Idemo poslovi u Beogradu. Mi ćemo ići kao kosač trave. Aj, može. Znate sami da samo volim da snimam kosač trave, nešto mi je najlakše, pravo da vam kažem. Inače, vlasnik ovoga servera je Nenad Ranković, zvani Doz. Inače, i on je isto dobar lik, ne znam što ga na liko prozivaju po Facebooku i to, da kupi donacije radi para, ali ne bitno sad. Inače, lik je dobar. Ja mislim da je ovdje pijaca neka, a jebo, pa gdje mi sad plati ukupna kazna $800, a nejan ko sebe ima malo više od Ajmo se zaposlimo, znači stisnete N kako bi se zaposlili. Nemaš dozvolu za kola, idi prvo do centra za dozvolu. A brate, ja nemam para za dozvolu. Kakav. Pa jebote. Pa Matrix smo ništa noćas uradio. Da vidim malo ko da nam pozajmi malo para. Da makar samo taj. Ajmo event TP. Evo ga, trpite se. Evo, taman smo na event. Poz za Sultan
Morat ćemo prvi. Znači evo gre Markuljak. On je prvi, ovdje je već zajebano. Au, pa ćao bre. Ipak pali smo. Puj. Ima li izje ovdje, aj zvaćemo na skju. Može li neko do mene? Razmišljao sam da kupim neko fino auto, nešto, ali prvo da uzmem ovu dozvolu. Ne može bez te dozvole da se radi. Ali, šta je tu je? Ej, pozdrav za Nemanju Spec. Izvini, buraz, što te smetam, ali možeš me do autoškole odbaciti. Današnji rekord servera je 460 igrača. Dobro, sad ima 80. Možeš mi dati 2K. Dako na nešto da. Ali ja mislim da ne smije. Hvala. I veliki pozdrav za Nemanju Spec. Znači lik nam je dao 2K kako bi uzeli dozvole ovdje jer nismo imali ništa. Malo je reći ništa. Dozvole, evo, taman nam je dao 2K. He, vidite šta je čovjek. A neko oni neće da ti daju 2K da ga admin ne kazni. Ajde, 9701. Znači kada idete ovako morate polako da ne bi udarili kada mi skoči ova verifikacija. Možete da udarite. Ali samo polako, niđe ne žurite. Znači sviđa mi se mnogo ovaj server. Ovdje se isto sa rikvercom parkirate. I vidite, položili ste test i dobili ste vozačku dozvolu. I to bi bilo to od klipa. Vidimo se u sljedećem, ostavite like, share, subscribe. Inače bi sada radili posao, ali vidite, položili smo. U sljedećoj epizodi ćemo raditi kosača.